باش خوندەکارن هێژا شخوا ئیرۆ ئەمێ دەست وانەیەکە نو بکەن ئەم بێژن ئەو وانەیەژی بەردەوامیە دەولەتە میدیە ئەم بێژن چاوا لە هەمبەری بێ دەولەتە کۆلەدار ئا ئەشوری سەکنی شخوا ئیرۆژی ئەمێ بدە قرارە رەبن کە یەکسەر و ئەزدیەک هەردوو قرارێ بۆ چاوا دەولەتە میدی پێش خستن و چاوا ئاشوری بن خستن ئەم بێژن پشتی قرارێ فیرۆتێش وفات شخوتێ کوشتن سەر دەستێ ئەم بێژن ئاشوریان ئیدی برای وینایە بچوژێکتێ ژێر بێژن دەکە یەکسەر یان جی دگەرێک پرتوکادا یان جەهنەدی دەژی تێ خویاکردن بە کەوایە حەسنکار یعنی بە هەردوو ناواژی تێ ناسکردن ئەم بێژن دەما گۆکە یەکسەر تێ سەر قراریەتە یان مەدان الوی درکه گاو نخوی نو بوگوتی تاویجی و خبری خستن دکه هنگش وان گاو گو آویتن هم بیشن چوا ارتشا خو آوا دکه و ساز دکه چوا هم بیشن کرنا ده کس وکی دنجی دنابرا کسین سوار یعنی پایا یعنی کسی گل هستابن الحصبا سوار بن چوا شر بکن یعنی ایگو پایا بن هم بیشن سهمه و بارا شور وانا که بارا الفيدر كيجي ام بيجن غافا يا دو يمين يا جو كيكسر تابيجي بيمان ينجي اتفاقيات بدولة هفيدورا خورا تشيكر شو الفيدر كي تيخو ياكرن بأف دفرا يا زر حتى في منطقة كامل رجلات نادين ام بيجن ينجي مزوبوتاميا دبن دستي اشوريا دبو الفيدر كي ام كارن بيجن قرار يقول دم دهبون كيكسر اتفاقي بارا تشيكر يكجي بابلي بون اي دي جي امجار بجنه دا اكسي امجار بجنه دا اسكيتيان وهر دو كارا ام كارن بيجن قالك بيمان اتفاقي تشيكرن انه الهمبري في امبراطوريه اشوري بسكنه شوفات ديار كرن الفيدك اشورينا ام بيجن مدجي دما غوتين بري خود دنا امبراطوريه اشوري و دست بشرط كرن الفيدر كي ملكة بابلية قد دويدة ميدا شخوا أمبيجن نبو بلا صربو وهناك اتفاقية بمدارة شدكي أوجه هدفي هناك وكان هم معاني زمان تخوازن لهمبري في إمبراطورية أشورية كولدار بسكنن أف إمبراطورية قد سري إنسانه أمبيجن قلعدنا أفاكرن إيدي أمكارن بيجن بشتي بهردو قاوي قو آفت كيكسر يكجي مقود شوا ارتشا خو سازكر أمبيجن شوا ام بيجن جيشي خو تشوا تقسيمات خصنا نقابه وادا بده كس نقابه ام بيجن سوار و بايا يوكي ديجي تشوا فات فقيا تشكر دت شرطكي ام كارن بيجن ايدي كاكثر بتماميه جيشي خو د صاله اشخاص ديكي تشليا الصاله 615 هندا بري خدي باجار اشوريه بري خدي باجار اشوريه ايدي ام كارن بيجن باجار اول ايگو قطع من دستوی دا شخود بجنه دا ارباخا امجد بجنه دا کرکوب ایرو امکار بجنه بعد ویده گد کبه الوی منطقه امکار بجنه دسته خودانی سره و جوه در که دیسا تجهیزات یانجا مدکاری گو دکر جوه در که بجا او کرا وکا امکار بجنه وکا منطقه که تمی جشه خو جوه در که دشیان درخه اشوریا ایدی امکارن بیجن د سالا 614 هندا بره خود ده نینوا شخو وار وید کربانیا امکارن بیجن اونا که پایتخت اشوریا یا دما کو بره خود ده نینوا دره داش خود دست خود ده سر اربازا و ایدی بردامیا خود که حتی که منطقه اشوریا الویدر کی شخو ام بیجن دما ده اشوریا او بره نینوا دما کو ده اشوریا امکار بیجن دست خود ده سر دی باجار اشوریا او باجاری گو شخوا گردایی بو بنای نوال بس گلک تشت دورد دهانا کرن دما گوشه خود سر باجار عاشوری ایدی امکارن بیشن لویده که تی اب باجار تی تالان کرن ویدی جی تی ویران کرن الویدر که امکارن بیشن امتقاب بتواهی کتبن ستی امبراطوریا میدیا دا یا شخوا هی ها مرحله دولتی دنا ایدی مد اتفاقیه که بابلیه چیت کن بنبوخذ نصرنا تشتكن كاكثر الفيدا كي ام كارن ديجن بشتي جو مد دستخو دنسر في منطقه كامل حتى هنا اشوري وتالان دكن ايدي ام كارن اتفاقيه بابليه تشتكن
لگور اتفاقیه با بیاره چید کرد چید که ام کارن بیشن الویدر که اکثر کچا از دیاک جیرت بجنه دا امیتس دا نبوخذ نصر نبوخذ نصر شو کره نبو بلا سرا دیه دا ام کارن جبو بیشن وکا پیمانه که رامیاری یعنی اتفاقیه که سیاسی نبر آوادا چه بی شو امناك دیرو که دام جیرت بجنه دا زواج سياسي يعني دما جو دولة دنا هذ يعني داعشير يعني دكس اشخاص دي امارات دنا هذ بيتري خو علاقات وانا كي سياسي بدور قوين دبي ام كارن بيجن لفيدر كي ايدي دي ساجي ام كياك زويد علاقات خو بيتري خو باسكتيان دي سا خورد كي وبري خو دنا نينوا شخو مغوت اونا كي بايتخت اشوريا ابو دما بري خو دنا دا هر سه هز ام کارن بیشن ویده بابلی آسکیتی و مدجی وینا دور پیشت کن الگور گرک بیروکراس هات بیشن نزدیکی سه ماه باجار نینوا دور پیش کرنا دما گو دور پیشت کنجی ام کارن بیشن دولت آشوری یعنی کفیل آوازبونا هر داویدا لویدر که ایدی پشتی سه هیوا ام کارن بیشن نینوا کفیل بندسته میدیا دا و بابلیه وانا که دا ملکه آشوری جی چید که خورادستی وانا ناکی چید که جد او مالباد خو همو کی خود شوطینن کسی گندمینن جی ام کارن بیشن قرار کی نش خورد دنا خویا کرن آشوری و برای خود دنا حرانه لوی در که خوب جهد بن و دیجی بن سها میدیا وانا که دا دمینن شخوا ابویر کنگی چید به ام کارن بیشن 21 آداره ده سال 612 هندا ام شخوا دیروگا کردیش به دست بید که ام جیر بجنه دو روزا نوروزی روزا نوروزی چیا شخوا او روزا گو کاوی دکوی و منطقه مزوبوتامیا بتواهی و رجلات ناوین دا یدی گرن حرمی بتواهی و جشنه شخوا دت کنا وک احتفالات مهرجانات ام بیجن تمیجی ده شخوا بردوام کن سر و احتفالات شو بردوامی آویجی دمینه حتی ایرو ام کارن بیشن لوی در که تشتی گیدی در که ملک بابلی که اکثر دیار کهید بجه لازمه دستی خودین سر حرانه جی يعني ام بیشن کوکا اشوریا تنب کن زبر وی کی جی ایدی ام بیشن که اکثر جیش گید بیر خی حرانه والويدا كيجي والدولة عاشوري بالتمامي عم تكارن داويد كي وانا كي لستر دكا ديرو كي سكنيني دماغو كياكسر شخوا دماغو كياكسر دمري ايدي كي تي كوري وينا كي تيسر دكا ديرو كي جير بجي دا ازدياك كيا ازدياك جي شخوا اونا كي كسكي نو كبابي خبو انه هناك تام دكاري ولو زيد ندا ام بيجن او هزاولو يا امبراطوريه خورنت كر بهتري خو ام بيجن اشتي خازبو بهتري خوجي وكافيت كر نوا كري رجلات انا بيندا وكي دنجي يعني بهتري خو كسكي اشتي وغريداي بو نب الشرابه افجي بو يك انجام حجو دركفي ام كارن بيجن حجو دولتا ميدي بچو لاواز ببي ده آلیه دیده جی چه بود دجواکه دام دجواکه دیجان کارن بیشن گرن جواکه آری ام بیشن دست سردانا کرن و گرک جی ام بیشن فرماندارن جواکه آری جی واجی پیشگرتیا کیروس کرن کیروس کیا شخوا اوجی ام بیشن نیوی از دیاکا یعنی الویدر که ام بیشن دولت امیدی بچوبچ کو لواز به و برای خود سردما کنو ام جد بین سردما اخمینی دما گو کیروس اوجی تی نوا جواکه ایدی تفکر دکی ام بیشن جواک حموجی پشتاید سکنه و دجهن دیده جی ام کارن بیشن خیانت جی چید بی اف خیانت هناك جی دالی کی ده چید بی ام کارن بیشن به بسیار رشگری ای میدی ای گوجرت گودنه دا هرابکوس الفیدر که اوناک ام کارن بیشن فرمانداری ای رشگری بو ای مدان وینا که جی اریکاریا کیروس کر الهمبري ميديا ايدي كان بيجن مد وفارس حاتن همبري هب دبي بويردجي ام كان بيجن ايدي امبراطوريه مدي تك ديچه وام بيجن الغوري وينا كي دولتا فارسي بسر كوي جوي سردم بيجن ده سردما اخميني
شخوا أسر دم شتنگی دست بید که د سالا 550 بری زاینه لی د داوید جی امتکارن بیجن از دیاک شخوا اجبه برگل که عاز به و ام بیجن اقا ادل اجگری امیدی چاو خیانت پیرا کر جیره چند گوتنات بیجه الویدر که شخوا ام بیجن سردمانو یا خاندانیان دست بید که لی ام درزا خوب داوید کن لسر گوتنا از دیاک یا گو اجهرا حراب قوس را بیجه هیرز زیل تا خیانت المن کر كيتيا من هلوشان قد نابتو بخوا لتخت من رونشتا هاي تو أفجي نكر قد نباتو كيتي بدست مدام و بردانا چما تا كيتي برازيلي بر ورا دست غلام ما كيروس كر يعني الفيدر كي هم كارن بيجن دويدا ميدا از دياك جوي قادع مديرة حراب كوست دبيجي يعني تأفحك مها تجمع خستبانا مدابانا تا شترا قوتهاتي تلحنبري مشاركر وتتسليمي دجمني من كر يعني ام بيجن فيرنجي دولتا يا مدانجي بداويد بي ايدي ام بيجن سردما كانوا دسبيتكي يا اخمينيان امورن فرسن الخادن جي دبيجي كياكسر هيتك تشاو اواكر فرسا اول امتكارن بيجن الفيدر كيل غوري وينا شخوا دريا دقاوي بنجهين يا اول ما قلت جيشك عباد كي هم وانا كي جي جفت قتيني اي سوار اي بيا يا ديجي ما قلت قالك بيمان بهفدور اخرى تشيكر فرسات دوال بيجي كياكسر بيمان بكيرا تشيكر شخوا بملكه بابليرا نبو بلاصر يا ديجي ام بيجن اتفاقيا يعني بيمان دوا جي باسكتيان تشيكر يا سسيا دبيجي دما كيدا خنيزي المدان هاتا كرن وكي خنيزي لوان كر شخوا ما قلت هناك دماز دياك دابو ايغو افك في خيانه تجرابو كي وما قلت حراك بو الفيدا كيجي متعرفين تزام داوود به حتى دزك دين بمن كيف خوشي